Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi vau thani som pakuana alo ni le tareng mai Myanmar lam bo ruak han thlir le ila he thu bot sei lai hi chuan thil lian tham thleng om lem lova ma se ni min lama thulom om lam kan ti don nge Myanmar si pai som ni zet Kachin Independence Army tenan kap hluma ral thuam po an lak sak nual ni in Khovel News lian ten an tar lang na sa hle KIA chanchin hi video masalama khan karon da to a Kim Chang zo ka kan hredu ani chuan en thein om rengani ole tuntruma chuan Myanmar boina lam ngor ni lovin an boina le a che vel Khovel ram sarkar le UN malak na neb ziate thil thendan te thil chi rang kan soi kwal don ani UN lam nem zia kan hria a Security Council hian adin chan ahum him ngam talawani namte naw le mi pui nek sor le ti du da tuarte thi sen chua mi pui poi soi lo na sa taka soi sak tuarte tan UN hian ke apen turani lain adin chan berati hlot lingam tlat lo member tamjok te du dan tlang lo tura rampakhatin an du lo aveto manga a phar thlak thei tura kalphung an lo nei te hian atira tang reng khan atak taka mirama mi pui chan chuangai va pui hi an tum lo em ni ati thei ome nikum loka USA a mi hang pakhat thina chuan US mi pui ngor nginga boina namen lo achuaka Black Lives Matter ti in nunna pakhat chan wanga lung oi lo na chuan nunna tam tak le bungrua tam tak ti chiata ni a Khovelin an thlop thaviau heti lai hian kum som nga chuang sipai opna hnuaya hun kher le thopic tak an man hnuwa Myanmar mi pui ta chuan zalen na an mu ve tana Khovel thar chuang ka in thalai te po in ma thlir thui tak na in ramdanga om Myanmar thalai te po eizon na thar bun tu min Myanmar an ho zuta beiseina nen ma hun an thlir mek lain sipai sual thu nei na cha ka tui hal bara choma palbabok ho te chuan lam dorom tak siamin February ni khat sang ni somni pakhat wartriana chuan mi pui zalen na pai thla in thu nei na anin siam chop le ta ani mi puin an du taka an thlan chua Aung San Suu Kyi le hruai tu dang te chu an mana an hrenga Burma sipai te chet na hi helpol chet na chi ani anni hian helpol tia kawan phu hlia zawk ani hi ral thuam ko hmora mi pui ta tin chungin thu nei na an pong la ka mel ma te chunga bak tuin nge ral thuam chelek ngai ni Myanmar mi pui veibel chenga chuang te hi Myanmar hel sual thu nei na du ho hian enga ama an ngai lo ti na ni a thu nei na an chan le don phot chuan eng anga tampo thi don se poi ti na pakhat ma an nei lo thu nei na an pong lak pia lama ten om takin tektik chi rang an ron cheleka mi pui kong zo le ma chon turin mi sual rual zel tang hawan chua zalena mi pui te poi khoi turin hlo na in mi an chhor zuya heng an thil ti hian om zia tak taka nei theilo Myanmar mi pui thin rim na le an ram hmangai wanga pen chuak te phei che ati boi chuang lova tuna chuan langsar taka che dan hre talawani ni tin mi an thia silai mulem rabaratuam silai mu aya silai mu tak takan mang to a van lam hoi zonga silai ka chu an tong khop to lo tin zon nei le tumbik nei takin silai an met puak ta sniper te hialan mang ta a hei lawaliama helpol anom theidon chuang em ni ram hian mi pui tel lo chuan tangkai na pakhat ma nei lova an general hian mi pui tel lova lalro pui ni atum em ni nge mi pui te huat ron po poisa zo lo khopin lalna le thu nei na du na chuan a bual a zok a bual a chu ni ber to himo mi pui engzat po thi se police le sipai engzat ta tampo thi se keile ka chung ten lalna kan nei don phot chuan ti in sipai ho tu te hian Myanmar mi pui te chunga silai nen rawan rel ta ani hetiang ani lai hian trong kam chau ni lo thu chau ni lo hla chau ni lo orol le zia ka thu chua chau ni lovin ataka pen chuak ngam Myanmar mi pui te hian an momo tak zeta Khovel chuan Myanmar thira
sipai che danan mu a andem em sipai hau tu te po sangson an rek clear a sangson a rek ringot hian Myanmar mi puite har satna to mek a chok zo lova sangson a rek hian Myanmar mi puite thlabar a thlamuan zo lova sangson a rek hian Myanmar mi puite ril drama ti puar zo lo sangson a rek hian Myanmar mi puite tlan chhia a thlamuan tir lova sangson a rek chuan Myanmar mi puite ril runa a thoi dam zo lo sangson a rek chuan Myanmar mi puite mit tui a hruhul zo lova sangson a rek chuan Myanmar mi puite beiseina a siam sak zo to lo sangson a rek chuanin Myanmar mi puite thisen hluluang mek chu a hruhul zo to lovani sangson a rek chuan sipai ho tu te atiril tram zo tak tak lova sangson a rek chuanin Myanmar mi puite thla ati phang zo lova sangson a rek chuan Myanmar sipai ho tu te silai hmora hno ping theilo sipai le police sual ho silai mu adang chat theilova mi pui torna kiam pha chuang lo ani hi ni tin mi an thi zoi zoya eile ina har sa tial tiela thil mana sang tial tiela nanei lo nuai telan om to a ripui kai lan pung zel box si an tan van puya chima an har satna to mek hi anaran lo tak zetani zo te chu tunge thri or ti rang ti ang mai khan ataka che chuak tur an om si lova athu chawa in hmangai na hian tu leiril ma fan tok lo atak om si lo athu mai hi chu alom om ne viau mai UN hian mon na sipai tam taka neya ram boile mi pui dik na pal zut na satlu tuk na hmuna te tram tlak na hmuna te an ram mi pui te tran pui tur le dan le thu pe ka mu mal thei nan te helna le in ri krap na bo thei nan te UN Peacekeeping Force UN mon na sipai te hi tir chuan ni thina ni atul dan ang zelin heng Peacekeeping Force te hi an che a ral thuam tak tak nen an thok chuak thren heng UN Peacekeeping Force te hi UN member zinga tangala kan ni thina ni UN hian kumsang khajakwa somruk panga vel tangkhan voi som thum don hi rambuaya UN Peacekeeping Force te hi alo tir lut to a an hnu ma han en hi chuan heng ram som thum vela an tir lu na te hi Africa khomol puiram deuh vek an ni le ngal heta lang chiang em mai chu UNSC UN Security Council in thurwal taka ke an pen tlan theina hmun ani wanga ni UN sipai tirlu na ram heng ram ho an boi chan bera za som ko panga vel hi civil war chhuwa wanga ni helpol le rol rala cheten an ram an sarkar an chei boilu tuk wangte sarkar kalmu mal theilo wangle dan le thupek mu mal om lote mitam tak thi na thleng le tram tlak wangte an ni tlang puya sipai sarkar le mi pui inkar Myanmar case anga te hi chuan UN mon na sipai hi tirlu an la ni lo ni in langa ma se tirlu theilo na tur om chuang lo soile soinu UN Security Council member te hi Myanmar a UN Peacekeeping Force tirlu tur hian an min kim lo ti achiang hle a mi pakhat du lo wangin ma alak thei don si lo wangin China hian ramati arin om lo UN mon na sipai hian naro pui tak tak an lo thok to thina Nobel Peace no moi hial choi ti ran lo ni to nge ma se Myanmar a hian China wangin UN Peacekeeping Force te hi an ron lu arin om chia lo March ni som panga sang ni paruk khan UN Human Rights Council hial din ani a naro pui tak tak an lo thok to a Myanmar a thil thleng chungchang po hi UN Human Rights Council khana ngai tua to ani mi pui torna na salutuk te mi hring dikna pal zuta mi an reng ringot te chuan an tina tirim hle a Switzerland a Geneva an hun puya member in gluklan na lan tirna do kan bial kilin an thu khoma ana thai ang berin sipai chet na an dema omzia anei lo hle ti kan revek ome athu maya dem na bak hi heng khovel pol lian te hian kaldan an thiam lo nge loan nei nge kele ka chung kwa kan him don phot chuan minti nat ve don lo phot an hu ti in alum to ka tanga ai mai hi an du da nem ni le namte naute chom dola neksor le ti du da omte chan chua ka
zil ngai zila ke pen thin superpower nei in ti US po angoi ta renga lawa nei ta em ni an ram sipai tam tak thi na ko tlanga da tira lok na om lawa sipai tir lu ai chuan sang sona hre ka ram tang ta ani sipai ho tu te hian tho si set luka po an ngai don em ni sang sona hrek ringot hi sipai ho tu te tan hian ana lo tei tei em ani mi a bernia kan ngai te po in an hlok na lo tur chuan engma an ti du to lo na kho vela hian ramro pui US meu po in oil le gas emo diplomatica hlok na anei don lo chuan che ta la du to lo ani Myanmar leilung ho sakna eiral na sa ber tu chu China ani a China hian Myanmar a hian industry le factory lian tak tak a siama dam lian tak tak a khuapa hlok na tam tak Beijing a hnuk chawani Myanmar hi oil le gas lama hausa angin lang lo ma se jade le rangkachak lunglu le leilung hausak na tam taka naya ani na ang takin sarkar mumal tak nuaya hengte hi en kolin chalai ni ta se khovel ram hausa zinga in hlangkai thei turan ni ma se sipai hau tu te le China sarkar chuan an du to kin an dekralani bera leilung hausak na pi lama China hian a foreign policy etan Myanmar hian poimo na tak anei boka hemi ani awang hian engtika ama China hian Myanmar hi a chhuwa san lo melani China hian a elpui ber India epnan a mun du thu sam ber chu Myanmar hi ni a hei hi India hian a hriat ve khiaw awangin Act East policy hnuaya Asia chimchak ramte ne na inzar zom na tur malak na bon tak mai India hian a buai pui ve mup thawa India tan hian Myanmar hi mun poimo takani ve thawani hei wang hian Myanmar sarkar ne na tang dunin sipai sarkarin hel anga an puan ho te chu India hian a do pui thin ani Myanmar mi pui vei bel chetel ten an nin ron an huat ron an do ron he sipai sual ho hi helpol dik takan ni zoka mi pui vei bel chenga chuang te laka helan ni mi pui sarkar omle wat theinan an nun na thapin mi pui ten an bei zela nambil zelen na sual pol te pon an pui tamek nimin lam khan kachin independence army le Myanmar sipai anin kap le a sipai lam hi an in chan na sa hle athi bang te po bakleng in hiak pher vek khopin an tlan chia ani ni som pariata chanchin nang sarwal tlang poi kron soeng hai ton lai chu news hi update har deuh laka a chan chu internet hi kan nei lo deuh maya vain po hi tukin po hi tun hi kan nei ve chau maya chuwang chonin update hi a har deuh laka chanchin lang sarwal tlang poi han tila ama anga in ka voi le khatiang kha chu a om vak to lo ton chu ama ro chu thi hi chu kan lo om tho hetianga chanchin lang sarwala a om vak lo han tia po hianin mi thi hi chu nuna chan hi chu ni khata hianin nelobera mi som bele chu anom reng thawani ti chuan nimin lang sar chanchin lang sar zwala chuanin nimin zing dar ni bel khanin Kachin state phagana chuanin KIL sipai tianin kapa ain kap na sa achuta chuanin sipai lam hi mi som ni chuang an thi a chuba ka KIA hianin ral thom tam tak an man boka ti chuanin sipai ho an tom buk pathum lai an chu sak bokani ti chuanin nimin chhun khanin second division pe ina hianin mipui zarwal vel chinrimin sipai motor an hwala chata chuanin sipai pahni an thi a chuba ka pakati hliam na taka tuara ti chuanin sipai ral thom then khat abo bok ni a soyani ti chuanin kayala ma po hianin sipai police mi pali bawan oma mi pali an bawa bang chuanin sipai ho thinrimin khomi ho mi somthum lai an man ti ani bokani chubang chuanin heilo po hi hun than thana hianin sipai lampang le lampang thi thu hi hriat zeu ani ta ani chu nimina chanchin langsar zwal pui ani om mange ti chuanin mandali lama te rengol lama te chuan kong zo na la huai hot reng ani a ti chuan CDM bo khala kalpui reng ani a ti chuan ka soitong kan nimi khan mandali lama te poni se rengol lama te poni se thi chuan amreng thawani ti kha nimai te se an khovel ramte hian Myanmar tan an sipai an ron the chuak du lawani ro chuan ral thuam mangaron pui tu hi omsela sipai sual ho ka pa phindar du vek thalai nuai telan omani malak dan tur ber po hriat thiama har viau to nge yang non violence anga malak chuan kum engzat nge adayang mi an thi zoi sia deilet ve mai lo chu ti thei an nei talawani thi sen aluang tam tamol mol le a
hei lo liam a thim thua ni hi om don chuang em ni ni tin Myanmar mi puite an thi zoi zoya patling bianga mi tuya luanga lungai na chuan kian zaya rel lo tran pui tu ngaya an rum lain khovel lal ho ten lu an thin sana an lai fai an thukru a tran pui tu an biru zawa lungai na le trana aw thom ba khriat tur om talo ma se mi pakhatala oma ani chu om tran ni po nei lo top ni po nei lo engkim siam tu le engkim chunga thu nei tu ani a tran pui na dilin tong trai zelila Myanmar mi puitan I tong trai zelang u ole khati song kha tu na ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei ta chun ni le ta video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole